akapana katikpi mashikuna shinaka manañuka kan manana akapana pacha ñuqaqa un bichukatishka shinami ña akapan mashikuna huracán nishpapas riqsinpi mana kashpaka nipanchinachu ña wayra ashtawanqari pachakunapi akapana katikpi makitami ashtawanqari rukawan shuk chakatata rurashpa rikuchina kanchik mashikuna shinaka chayka shuk ari shina chayka shuk mañata muyushpa karuyashpami kan mashikuna ari mashikukuna shinami ña ninkashkanachu ashtawanqarin imashina nin kunanpi chakata nishpa ninajunchinachu makunaka ninkarin makikuta uchashpami kay makididuta cruzta shinashpami rikuchina o mana kashpa shuk crucifijota charishpaka chaytami rikuchina chayka muyushpa yalinllami ninkarinnachu chaymanta makikutaka ñapashmi ñakashnaku chakatakuta rurashpa rikuchina ninkarinnachu mashikukuna cruzkuta shinashpa ari mashikuna shinaka ña riksishpa yachajushpapash katipanchi no cabe mencionar mashis si de pronto ustedes por ahí están en el campo o en la ciudad también rara vez puede ser, ¿no? Muy poca vez. Pero... Claro, se da, incluso tornados dan, ¿no? En las ciudades. Ari chay cañana kazunga. Ari. Chay cañana. Y masajo pipas. Tukoy dia panga. China Shayarina. Si de pronto ustedes están por ahí y les persigue el huracán en tiempos de verano, se debe cruzar los dedos en forma de cruz, como Carmelita nos estaba mostrando, ¿no? Así el huracán se calmará y se desviará, irá por un ladito, ¿no? Entonces, eso también es algo que nosotros sabemos, que nuestros taitas y mamás nos han enseñado. Shinami kapan mashikuna, shinaka yachajushpa yuyarishpapash katipanchi. Ari mashikukuna shinami nacho ñaka ñukanchik kunaka wakinpi purinahunchik nayashkapi purinahupi ashta akapana shamushpaka tarak kulun ninchinachu imakunatapash hasta apashpa ña shamun wakinpi karin wasi hawa chay hatashkakunata ima hatarichishpa ña apayta kallarin takshashkakunata hawata ashta wayrapapanchik alpata yapushka kakpika ashta mashina nipanchik anga hakusapa muyushpa ashta hawata yanayashpa katinachu shinapika ña shayka wasinman shamushpaka ashta imashikanqa chaypika uchashpa makikutaka shina kay chakatashpa rikuchishpa ashta wawakunakama shinanahun karianchinachu chayka ña rinlla karian yalishpa chiriyashpa ña katinlla kariannachu mashikuna. Ari, shinami hasta ungari ña wayra pachakunapi ñallami chayamunnachu inti raymi wayra nipika ña shayka ñami San Juan wayra nichi ña nachu wakin mashikunaka. Ari mashikukuna ñakuna punllakukunapika shina kahunami kannachu shuk punllaku ishki punllakuka yalinmi nachu ña wayra sapa ashta rupaypash manchadayta rupahun wayrahun ñamkunaka kaysi villachin ninnachu ari ña tushuna chayamukta villachin ninchik yarichin shinami mashikuna ashtawanqari ña shina wayra pachakunapimi ñukanchipas ña rikushpa katipashkanchinachu wayra ninanda ashta wakahupi imatapash ña pambakunatayman wasikunatayman wakinpika kay eternidinchilata eternidgonachu chaytapash hawata apashparin chaypimi wakin mashikunaka wayllakuyta wayllakunnachu uyapashkankichu mashi Carmelita ashta nishpa wayllaku chinchita wayllakupay mashi na waglingama kaykuna na ushanita kananinichu ari mashikukuna ashta chaypika uyashkanimi ninanda ashta lliwllami wayllakunahunnachu ari shina uyashkanimi mashikukuna uyapashkankichichu mashikuna kikinkunaka mana kashpaka wayllakupankichichu nishpapash ña rimarishpa riqsipanchinachu ashtawanqari ña kaypi rikushpa kaytaka uyapariankichik wakin mashikunami ña mana kaparianqa shinapash ña manda yaligrikushkani kay shumanra mishu shimipika mana villachishpa rikuyaypi kana kanchinachu en la época en la época de vientos nosotros solemos silbar, ¿no? Silbamos duro para que esto se pueda calmar un poco, el ventarrón que estamos
bien puede estar cerca o un poco lejos también, pero a la vez silbamos, ¿no? Entonces eso se va calmando y esa ha sido una enseñanza de los padres hacia los hijos también, ¿no? Riksishpa katipancha estaungeri tauka masikunami kaita auyashpa kayuyaripangichi alku aullaynachu. Alku aullayña aullido de perro. Imashnata aullan masi. Au, nishpanin. Manchaniel. Aliguta. Nashina tranca. El cucaliguta me aullan ni. Aliguta me aullan ganacho. Ari masigukuna. Sinaminya alku aullan pika. Imagina ninchi zinja yaring nacho. Zinja mi hermanja. Arinya nyukanchi kutap asata zinix na yaris panya manjani takaping. Cek alkuruku auja homini. Cemana imas pakanganis paninchi. Aya purihupi manakashpaka pipas wañunata villajunishpapas ninchinachu. Arinya pusha purihun mininata yachanachu pipas irkilla makapi shayka chaytaytami irkikarka ukaymashimi irkikarka chaytay manja apahun nishpaninnachu chayka shinapi alkuka katishpaña rinllaminachu aujashpaña kay wasipi aullan ña chay shura wasipi aullan chimba wasipi aullan chayka shina aujashpa rinnachu rikupa ñawipika shuyura facha gutashnami apashpa rihunninmi aysahunninmi chayka almagutami apahunga nishpa ninkaryannachu mashigukuna ari chaymantami aullan ninña chayka almataña apashpa purihupimi kay allqukunaka aullanahun nishpami riksichinnachu mashikuna. Shinami mashikuna riksichipanchi nachu mishushimigupipas. Los perros tienen la capacidad auditiva y el olfato muy desarrollados. Por ello, pueden sentir ansiedad al escuchar el recorrido de los espíritus en la noche y responden con aullidos alarmantes. Por esa razón, no es porque algo por ahí está y tiene que pasar nomás, no. Tiene un significado mashikuna. Riksishpa katipanchi alku gupillata rikushpa nachukuna punchaka alkuta ashtawangaña rimarina pashkashkanchi nachu alku ishpashpa kagpi nachu orina de perro nin ashtawangari shuk alku ashtawangariña haykamanta ñukanchana hupi kimirishpa ña ishpakpika shinji irkiyanakunatami villachishpa kan mashikuna ari yachaparkankichi chukaytaka. Mashigukuna rishinami uyanahunchi nacho shinanita pues uyapashkanchimi nacho shayka chaypikari ali shayahumi yashkapi alkuruku kimirishpa ñapashmi yakushpa sakirkani nacho ari chayka ña chiki ninmi chaykarinpash wakinpika imapash yaki apanakaypi man irkiyanakaypi ninmi shinchi irkiytami charigrin ninmi nishpa ninnachu chaytaka ña mamakuna taytakunaka ña yachannachu mashigukuna chaymanta allqukuna yakushpankapa muyunakushna rimakaypika uchalla kalpachina ninnachu Ari ama ishpachu nachu mashikuna. Si un perro te deja orinando en el cuerpo, es señal de que una enfermedad grave va a caer sobre uno más. Entonces, no permitamos que el perrito nos orine, ¿no? Sino mandémosle hablándole, aunque sea. Ari, shinami riksishpa ña tukuripa pues ña kapanchi nachu ña kilkashka kunata pues kilka katingapa yalingapa shinaka alku makanahupi. Pelea de perros ni panchanchi. Tanta nahuikunapi kashpa wakimika ña sawaripi imapas ayllu tanta nahuipi kashpa kaña ñapas ñankunapi ashtawankari ñanachu wasi paskariakunakapika ari alkukunaka ñapas hasta makanahuncha tulluta nishpa mana kashpaka ña warmi alku Alkumandapish. purihupi Ari. nacho ari mashigukuna chayka ña alku makanahupika imata nin shayka ña makanahupi Tiagrin. erimi ucha kalpachichi nin nacho Ari ama makanahupi paqtarichu. tiagrin mashpa chayka hasta chayagmi kalpachin nacho wakinkunaka kaspi wayma rumi wayma imawami shinashpa pero kalpachin ari chayka ña uchalla kalpachinami nishpa nin mana kashpaka makanahungami nishpami riqsi shina nishkashna ña asha hipakunami ña ashata Ya. upyarin uymakuna ña makanahuyka Makanakush. kulunpampa kallarincha nachu mashigukuna Ari umana kashpapish tantanahuykunapi imagumantapish phiñarishpa ña hasta ña kanchu kanki ñukapish ñuka Sayarilla kannincha nachu ninachu. ari mashigukuna chaykuna kanakaypi allqukunaka makanahun maymanta pacha villachinahun nachu imapish chay llaki tiagrin nishpa mashikuna
Así es, Mashis, la pelea de perros en una casa de fiesta o en una reunión es un aviso que habrá peleas en esa fiesta o en esa reunión. Entonces, a tener muy en cuenta y cuando empiezan a pelear los perritos, mejor mandarles sacando, ¿no?